bema bi nso on fa ne yire nya hwe omu ne yire mu ade adibo ne ya na nyina ba akoso yebu yen ho na ma relationship kura ye wo no etimi team ana etimi ache especially nipa wa hia no enu a wa sha ase esuso omu boaboa wo na o che we time 50 Ghana bi na o tonia ne brown ne nasefo no enteki sa nipa no for granted because on ni mienu say ma ba bebo afeku se we yesa enkoma mi di ya nipa bebre ahwero ma de pa wo amani pa bebre ahwero ma de pa obi wo ho oben wo sa enso hwe o woni wudi agro ni nyina wo so so wa hwe sa wa ho brase yete say wunyansa no ete say wadwene na nyina dum pempen so oben nti wo test ahwe eno na wani ana ho a because sa wona ni nyina kwa akoye namfo ana makoye yonko a mudi fene ba ko wama wakwanya ma ubani fie kura timi ba beda ho na kakra bedi na kakra nti wafa ne se eye normal enye normal ta ma wani na ho so obiti abusuan bi mu abusuan no nipa ba ko na aye yie se nipa no wanya akwanya bi kura wone number ne ade ede na wo se ye nkasa kosere na de o na emom ye kire wo se hwe agudie na amudi ma wani mra ho so na hwe agudie ne yie enye sa ye becha japade no wanya bi ade e sombo beba ye mfrew because asa wo de ahwease akoye na dodo wani na ekokeka na nimu no a wo de ahwease akoye na enti awiei enkoma me ni wo boi ba bia wo ti bia wo tie me ba bia wo hye bia wo tie me no fa wani fam fa wadwene wuram na fa hwehwe wo life mu san krofo ni bi no emfa familiarity nkonkose ho da sanse yese die ni die se no na edi ni die ema no me pa chewo awiei kakra me wono no me nse champo na ya me danse n'echie etiefo ni ahwefo enyina na ya being so familiar with obino adwuma ya sanipa no wa plane so opese woni nipa smesi ebo enti wo de mo be hyehyɛ no a hyehyɛ no ni feni mu bi no de mo hyehyɛ no de mo hyehyɛ all because of so woni enipa no eyepe efifie kura obekɔ part bi na wo ya ye be invite no obekɔ oni na mam na ekɔbɛnto ni bibie ebi mo kura ti mi jiga kura de ebi mu din didi so wo hu bi da o hwe madam fo ni bia ya na ba ntema hene ntime de baje gobe ni yaro so no chese ensiaga yo enti so yesa no a no wonu wo ababa fa mabo na chese chese wonu wo ye pe ebedu pempen so bi na obu pa yesa wo de ma wo no awase no ba asen ko oba ba so no emi ho no enya adwuma obi wu twum no se ne wusitie enam so no no nti okwa bonti ko kan ho asen ko obi agidi nso bi kwan so amenka enya no sa se yo yi se ewiase no ya yetie no ana ewiase no ya ye ba ye no ene me bi onu ma onyakopo ama ya te ase atwa konkro ewo mu enipa se wo hwe wo nantemu yie enye nipa nya na se wo ji wo mu edie ena enye nipa nya so na se wo do ho to wo mu eso fi so obi wo no ma na ya hyeda asoma no eso wo ma no ma me so familiar na che se on fa information bi kwa emra nkofo ya mo che mo wiase nkofo ya ye wuo nkofo ya wo mo nya ensem bebre ama se bi amanye ato wo mo ana se nime do ye no fam eye nkofo a wo do mo hye o ma o mbe ye so familiar ega ga o ma ye no free nkronkito mo ya ye ba no ana se bi kwa ye ga se o free enye nkronkito mo kwa o be bi kumase entu o fi kumase abonobo entu obia wo ne no obi hu ni bia no peso ofo so anu ko wura ho no mo ko ni pe no ko ye free no nya de enti nhwe hu so ye ni hu se enye ni pe nyina wo mo se che na ba enche no mo do ye efa no eye wo mo yie die eni wo mo yie yo enti na wo mo be ne mo no ye ba be ku ana ye ba be sell
na ya se se unu poison na ya aba no se ebi go bi no ma pe na wuwo poison na abawi ase ebi eku nkofo se ebi go bi no ma na wuwo ofese wu gradual ebi diwe fu na no men bi yasi fi du no na yire de aye ne sa ebi di no ho enu so no wobetumi obi aye fi aso na no wo de emma wutimu enyo de se ni pe wo poase wo so na wo wo yesi ma na woni ma abibi obi won mo zo be ne nche ya wo agya ne wo nyina ade ko ga nche ko na so wo fa ne fesi ma ko na fa ma no enti ko ba ne sa no emi pa no wo se wo nya wo wi wonye nso na ya bibi opebi obetimi di ayo enti hu ye se ewiase na enna wo me kwa enye obi oba nche enye obi onse kire wo ebia na epoase enya nsakwa ya yetu asa didie na ya wonyi ni da pa wo ne bebi afene busan me ni mi kwanto nsa ni dida me ni mi kwanto nsa eri dida edware di esiwo we di esi we am kan say asanto was pretty pretty si we di esi obi a pretty si nani obi a di esi nani ya di shine out now so the show di out ni e di komo na ye di me ni mi kwanto nsa ni dida we enya de bi e nwanwa efi say mi papa ensin go visit ye nti amaya anya sa de me ma be nyina no be di ni chance we say group na mo di no be di eje obi enti kokko ba ne sa na tembi ane je say ahwiye na ewo no enipa nsai spiritual no ebi de ewo enti ni di na eso familiar no opugum na wo obi won no ma say sabi eni me bi ye wo no wa ye di na chi na emwa wo de wa ko ife kwa kwa dan eso ye wo so ye enipa kwa ko bi ka ba wo bebe no a ese wo no wani eda wo no mo say champon the bottom line is say nka wo ye me maami na wa fa me ba wo hia me a ya net say ya wo ho ye ya je me boto ekoja me ya na de enkodwom ebi e na de na asa woni mi di agro bi na magina sa agro na woni mi di so na mi jimi akyira wo asa bottom line no ebi so na wo mo bi anka de ba boa me pa na so sa me nkwase asem ni be hye mu ni ntino wo asesa wa adwen na so minim familiarity no na ya eno no so na ebiru so etimi ejira so odidi enkwase ase ebiru timi jira so ehu say oh ma arrive ma ye eno ni ade ewa ka chi ye ka unu ye ipa address sa ena nipa no so aye na ye hu edu me so bi obi timi ejimi no homa so oyo odefo but we be low ama na ba be epe but we so be steady spiritually no ono abi no kubu ya wo sa na anim o ma bi o enti wo na wo nim enti wo steady na one day na ya we na so family obi fa say walk out of my house oba pamo kra ko so wo se be be ye do na we kra obi timi nya na hwe wo timi nya na hwe na so ko so be kra na na se wa so na atogu enu nteno ye du ba bia ye bia ye me ye ho na nyame ama ye opportunity emma chete angupo mo ma ye so opportunity ya wa kwa ni osikani bi aye fana ko ni fie no enfa ko to wa monten ena me na me ni person asinam ena me de say yo na me say de de enko bi adokuma say ya ye wiwa say ya me be tie ni so ya bibi nrai enko bi ewura no wo mu ni bibi nrai ntira azna te kuma say eso na so wa me ya unko ani ntino mu aya no to kwa be kuma say ya me say na arrive no we are very careful and na we are ya we ni kuma say ni bi nam and I say friends what ko follow nko bi and how do we go bog down the bi ya dade no ni na no ya we be kura ni hwewe wo ya won kwa na betwa no ya hwe ya won ko bi so no wo mo ya odefo ye pe what sacrifice wa no ya so we ni jaya ho ma woni last minute no na che so de wa ye ni wo pe enso ni enu ntina esese yi say enye ni pe won you trust no what ni jaya ho say wonu me ye fine ti enso what wonu ye fine enti dia ben obu so ni no ana se sen ye ntwe ni lewe na kra hu yi a onyakopo so oba yi so papa bishop enkomo ene ye die ni o se bishop nyame aya adom na madam for new na kakra won hu wasisi adan ye so de oyo defo e na ya Serwaa menya chance okay e na madam for new mitimi from timi text wo
Okay. Afe na no na se mani abekeka wani mu nti. Okay. Kasa bi ana me ka kire wo. Kwase asem bi ana me di kire wo. Wo so ya defo wa don timi say anytime. Ah yo. Bro for kasa no ne familiarity amaken. Enti wa ba yi de minim se wo de apo da wo trimu no. Sane bi ma ye. Abasa. Sane bi ma ye wie. Combination na wie no ano odene. Se me ba ne mani atade no nkoma. Kala biom dia to afa moto abefa aboso na afrafra to tu ba we afrafra to ni tia kodi no nka bema bi nya na hwie ya kodi e de onu mom tia be hye ho eza bo e wondia yo eza otale ho kwa bi sho be ku me e mo ane toilet di o manya o toilet ni e dae o manya o mu ntia hwe o mu na hwe ni nyina o mu na hwe ni nyina me ba wi asi dia gam ye bo me dae me ma ko ma we ma ko madana me he bishop ewrade ahomdi kese wunya ba he wonse masra ma ni ase ewrade president tiwodo zato na yiri kongu police soja ni be yi ato afiso ewrade aye de on kan yo on ga be free ya mi jiro bi a wotie no nyo bi agase me nya ba so wa ni sta no ne ne wonso de ababa betum edi nkofo bebere nya ewa asetinem but yen share ne nso ono anim so oba radio aduma mu no na woti fie ko nim say Yaa Serwaa da be pa na meben no sister edi me penase mu me nya ne mpokura no akasa no keke ekina nko na BBC ye ne ye ba ne ye say ben sister Yaa Serwaa na ya na wadeje ne bag ne ade na daachi de wa hye wo utimi je bag ya o ba wo frɛ ne say hot say time aso memra na wonyanya asa chance mo afere ofun timi bel go me mfo ha de ne akwara na so ope wonchen abade wozu onya wanka wawie no afere okoti mi boss me mfa because abe hunu adwumani mu abe hunu se ya hye ne bobi aka bibi a che ne ntino eni de se fata so de ma wo se de na wo fie no wo rehye no onya biem ofiri so no aye pe obi be ye adwuma no be 6 months pe wa wo mbe 7 years position bi o watching e woni ndi ne wura be visit na me wo akiri kwa ma bombe ze ba penkam ne be hia pen ofalumba ma hwe no anam pese ne ni hia pen de se watima ba ma oba ye no ofa bi a ofa nim ne ma bi ye ndi se wanye saa ne ma ni ndi ofise ne ya no ofa pen da na me ye adwuma wa bi na me ka bi a kire obi adwuma ye ne de me kopie ba bi a me ko ye na se nipa na ye adwuma ba 1 year pe na me ko na se nipa na ye me host na ono ahwe me afese ye de me chia na no se ye me no fa na be ma hwe ne saa ofa de obeti ase so ye host de a otoma me na me ka bi ma me yenya no ntumfe twa jeni no ana me twa ba no yenya no ntumfe ho nyina mfunta ba nzigada je nya me ahira wo ebi a ko social media ni pa tu aguzu ni emu big picture wo mu ni ndia wo sa an be ya da chi bi e be wa ya firi wo bo se sa de na mirika no na ye obi na de me ko be yiyim wo ti asam na se afede me di tu ni fumire bi no to wodi se obe fa mboso wo mfa me na ma abo a me tin anim a me ka se obeka obano ko obeka se ye wo ya mesua de ba ko wo wi ase na mate ase se onipa bi a wunya pagya twen wafo a boa wonfo mo namfo you emi no ko school wi nne mi di ye twenwa me mfa wadamfo but me boa se mi filise aduma we na abeso ye na mo chance bi abetimi de wagohyema mi filise dan na ho ache na me han ma na no yiri be yoke a eno na sese me ye mfa na damfo if you no ko school pen if you go school town na eto mawudie o cheke sa ne manya ha bebia wo do abefa na damfo wawu o peso ne ye pe ana wo sene wo eye ni pesu ohun se onye obi a eye ni pesu edu di achese wo kire do pi di achese se di wasi ni me anam di ache no me yini mu anye ya wo ye wadamfo nye ye uhu ne ko tam bia a utimi fa muaya wo hia na ese fatafuma no so no wo beto nsa didi so no wo beda bom so no wo ko wa kontura ko kwa na ye problem amwa abrante bi ko school wo papa na ba bi o ko school no ofiri mfanse bia ngo ofiri esahi no aba school Kumase enti obenya na mfo Kumase ba no munnim ni nchi awe na one day abrabom mu an obenyini ye na ni nyini mu no na awurade beto nsa frɛ no aye sofo se wo firi fie ba no ba bia wo fire no ene ne oye nei enyepe one day na ne sofo yem na wa ye no ohia ne classmate on ne go school Kumase no ozi yemini ana ne ma na agija za no akwara ne nsa atuni akatere ozi da bi sabi akwa we to aduan ma medi school time na osa meboa wo no nso ni mane nse time ne tena ka ma no time 2 billion de shen the time e you hia da ne wabrabo owura ne fia no pe ne pick up ba ko esi no de kan ne ho
no se ne apese o ye bia se o hia kwankyere abra o hia futu abra afa de firi aye nkomodie ba ko mienu one day wakosofo nchen apon asole asofo se oluma aye se wo yare na mekọ no wo akurase obey de ne ehia ya chie de nkejame ne monkomra se ma sofo ne papa ye konfo ene didi mo abekọ ni school no de nyame afre no ye na djuma oni adamfo ne ko ho ba ya oni mi se mo papa no de aduro na ye asole se wona ne papa edi amane ye wa asole ye so nya nia te achie no ye video no started de chira asole ma de chira asole mpanimfo na asole fo nye bebiri na na mi se papa ne papa adwuma wo ye ni ko chire mu sei ye de picture achire ai o kan se na yi akwan so yo mo fa nyame aye te se de ye fie tie ni me mpese me ko kra obi abeka se do ntimi introduce my church and then namfo e ben no obi ehun achi na ba yese bi kura no na ade ya afa nti wayi o mo film to mo tete sa no afi papa nsole me na e ka 3 afi e da na ho be so ka na adwen che no wonnam ye so aya nya se a chire nie papa yi nti ase no o che ba ko ta mi ni mo nti se di ana ba mo papa no me ne nka mo nka che na mso me na ne ma ko metima afom ndi say ba sa na wadom no asem hye ne bo wo hunu so betima afom bia na ye ka tro pre nuro na de ye hu na gire just like that akwan yam de ne pram enuro be ya me de wa ya me kan bi ajo me papa mo no unni ma me gajo wo ye confuse wo no ko nim so me nko na ze ozo goje we da afi na akwa na bo she kakra oti akonya me papa wo me free say we wan wani he ya wo ko azo pe confuse me sini mbo no be nya me free me say me ko ne nchen ye be ga say duro ndi me sini wo da no yare am say me ko e no ko mo free madam voice me so me ko dia say nya me papa asori mani bi ko wo ye de awura fie makoka no wanwan say say asem ni say na tie na nte sei koka ne sei nipa mame say woni ni nyire ko mirika no woteto na wan pagya na manko na wo kokodi first ne be me pagya no wo be say wo be tu afi fom say tum sa na nipa tie edam mako na atu za damfo we die unhia ne ye ne fama atu na ye koye kuroma classmate bia we nsa atro so bezo odidi atem asem na mto nsa na ma ayaw medla obi da fro bi kwa mia na mahunu na magina o na de na ekona na bibia bako ye wa ba ye nkotwa bi na obi foforo afra mi amem pese ye beka se ofa ba ye no no ye wiwam me da mani atia na bu besol no onyina ho ubehia na mfoforo yi so de na kogina ba bi na ochiachia sa kakra beto ama na di ai ko Ghana e nipa Blackie ono no se bia ne ko ya nsa adro mo wo beje me de no me shisha makwan ye se mi film grom ba mi nya problem no na na ma ushia wo transport bi na mpanimfo bia na ani mo na obu omo eja ba bi abrabo na ko wie no na bia no mbe no mo nyine tua na ono ne bu afu wo ifo ona beta dia ma onzo mo ma boro pa nda bi obi ya ba ifo we ya ba ifo na se we nya ya no bedwa kromo wo history so mo nanim ni nyina de me kwa me plan me di ka do no pie ni bibia san matias krom ba wo chana me na me ye ma de a wa hunu omo ye se ni pe ka so me ben oba unje okumase ni open ni ya wa anya ama na ayefo o sa akọ na chibie ma obetu ayefo okosel sika o wodan pa o de ma mi ko wura na akọ na me ko ye ntimi mu ame no o ba so be di tuma ya de boa na ni bi wo ye nto vie tuma nam 2 months na ye shesha ne sa na ye yi anko atoro edima sre onipa bi a wotie ese mu abrabom ya na matofo mu hu sa abrabom bonya bona di se wuni ya bi ko ya wa fa ye mu afa brem wa duru bra wo se ya soa ne se wo hene edi wenti mi amonti uhia na hoho no uhia na fa ni die bia di na chine ne nante sumo no nso so se ne bra na obra na ne won so ni wo de no bibi pa bi a wa ye de ama we de wa amobi wa bo wo ko bo an so so no wa anko adu so entia wa bra bo a na wo ko du adu no so fa wo de ni ye me say asem we waka masem bi ametaka bibini nko na timi sori dware e wo Ghana no wasiesie no ho akofa Togo ni Benin bas ongara yo won ko se bia na braba ne yenti no baba no wano wona wuti fie na wo chasa woni ni nya problem wo ko se wo na wiase me be wiase revenge be na chance wo wadiye na me de anya yi ka wo ko ye wudie na me hu amenka se mafere fi se wo wudie aye yesene me na so bibini omduru o mama ne bona mekan na we dem ba ya boni bi anim
madam fu bi amene ne coast na so fine for ye ni omu ni passing no omu ni be fa ho be we ni ama no ba akobo baba so musem na no oba wa ye se oba ye no wa ye se chum na me ko kasa ni pam tete ot na ye coast na mto aduane mani bi je woni ni case na wonyina so je na nanse o man no wanya na nabi so wagimi a ono so ni moti abodam on ye se mam de ode ba no na ukwa yie ba na wadwuma nyina ase obegye no onye obusuani o adamfo akọ etomani di yes wa ye yie ne ko sere ko chia me keke no wanya sa atan ne se ode be sori atu abrabo enne sa ne mana koso me binum kom kuruma ompake won ka wa kwantimfi da ne won ta de ani e she da kote senia enko yie because of adamfo bi oni ne kosko anyene ne ho amobra ne ne ye ne su be yie bi a wanya ne na de se ye nti no kofo ntimi nyom hu ye nko afie yes ni die maka chi onipa bi a wo tie yese wuye wa abrabom uko ukrom classmate fo no wo mo akoye won adoye mfo mo nyi wadam fo mo yefo wa amobra ni bire eka no maako meka mi yisa aba ako no won de ohunu nanne nante na be yi a na ne na nante na dodo no ade o mese wa abrabo mini madam fo ohun bedi akwa na amen ompe misika mpe mehwe se me bae odi machi na obeka do oba na me ame nenam o na me ni wona se wo ka me ho asema oba atwede na obi afre me se unia yi so de e onto no bugakra na obi bo odi gra ne oye ye no enso ya adamfo utumi se ne kra mu no wa me ba bia wadu obi ko ni mo bere obi so de otomani di ono obeko wan to awo no obeko wo chia na ono obeko wan chia na ono obeko dia wo ye bia ni bia wo ye school ground be masem eti me kai se ne nyina bi o mpema se nti kwa me dwene me ho ba ku bache ena so du awu twem se me nipa kra nya nipa na tia se de ewu wa me enimo na de ayo ho se wana mnyam zo yima me hu adama ube wa no asha susu jawa nu mo susu jawa nu mo ye ne wa na te ha ajiji mi ese ya ye ne wa na te ada na tia ma ye ne o so ye asu ya se de nchina komu ndino ba nyame nche de ba mi odie na ye nya he yie ma brabona ame de to na bia mi amedwene kuro na ye de ya ba begum na ofa na chese mi hu ni amenye wo da ho abuyi wo gina ho abuyi wo tu sinse chese wo ye ubetuma ye program we entertainment show no obi can news na ho ye na he adenti ni susu nim kan for yes sports na my program you anye host na na buofu sports host ember power ene na me hwe ne live for Unisis e friend say TikTok okay na bema eye enti se sei no tim no nyina kwa Yaa Serwaa metimi abegina kwa be matwa me voice what na baso body na no painting there be me de so the boy is was away ye we ka wa no de to ani aja wo be sa papo wo be ye ajanan hye nto a entimi mpie wani mbe ye nwensen da bonje a wo ni se ndi ne yese wo de ni ha bia wo chima ya na ne wani mne ye ka ndi fa wo ndi aze bibi ni mitimi dwene za ne ma eno ne ho kra na de wo be kotogu akoko ndi aze m na ase me dwene ho a wo ndi aze ya me hu ye mo bona me de maketu ndimi nya waketu ya da tabi de ndimi nya me de ya da enso bi timi kwani protest say adenti na obi ni mi pay ye pe wari o na de ndi obi suro wi a adenti na obi ne na aso ne ene eja ye na wo kipu de tiatia choice ene odi bi aba odi ba wo na na de no do nyamzanya ma me na tie jangere ba ensem ehye ne kiade be pon ba mu no kiade be pon ensem ehye mtra no ho wayo hene ene ono akọ no akotuzi se akontinhene wayi no kontinhene wo V8 woni bi na masa achi ni kontinhene mpanani mu awe na matwan nyina nse kontinhene abobere mo no hene wadama o adama ya wo wonim za hene wo fi ado ayame yede hia wampa aduma bi anya me sam na me ye contractor mizisi adan no anyame ay maduma na sika aba no ma me ntoka na mu ho nante ka wo kodu kuro ti ahọ a no wa ro mo apentuma gu bi ahye na na beku ye nyina ye ko program na na se fa aka ma me na mfa ni kan wan pene ni ndi ade na kontinhene mama na intimatima to bi na na betenam ni nyina ye ngwe wo fa fa trotro mra ho ne de yes say
enkomo no kura ma case ni kura no medwo chese asem we aye kemi bisi mitimi dwen ho a dia meza champion be mitimi nye dia wo be ye mitimi nye dia kwanta bisa be mitimi enti dia ne chenchine twan wotan ne besu eno ne friend say tan no ya enya di kwasi ada so na so dan mu bia ye ma ye be koto ne ye sorry wo ye ni abzafo se de omusi dware ndam kotna facet eni bi da fo no mu ni jogu gon edware ndam ye mbe bangonya so se baza so fun finani ni na jini akire ba yi no ba wo kura konya be pasu sesi e edu ye bibi we ni ko bo ne wo ye so ana ye se ma me no de wo mo umra so de ma ye ni Ghana chia ye o ya de o na to no so ba so ya be chia ko to nso ni o bi se fie te say wo pen so mo no de ba e na de aso wura amabi na nka wo nyinya wo ni ma ga na no hu se asem wo no ano no ado to aso na bishop enu ye nyina ye ntifia na agba ye ya se Mary obi anto adura ma na obi sasa na hu se o ya de ne ba ya che ndi o penchem ja ga ga menya obi no awie la no wo pa no no matumi akoto aso biem ne muamia zisa afọ owura so de manjia me be ma na de oye kama pa rese na anu de na nye na de oye uhu papa na nsan de hweyi unu ampamu wo boa chechire mu hu se papa na eye na odi mimia wiye me de me nya me wanwa sa akwasi broni se ese planet no Jupiter nom ne Saturn ne ade omo de omo premas ewiase mutina eden enti wo kobo ne sese o ma se wono makosi dan o he no wonya problem se wono kakra bi ne betimi akoho wonya problem za wono so bet ebete me da se pa case ni ntina se na asem we no me anam de ba e sokra mmanu mu ato to de bia wo dwena brabo ne ho a na ye kan nyina mo a monya akuku dam ne wo no mo nam no musu munsusu fa mo din sresre obi wo ho a na me na na so masi wo de jigobe wo de jifufuo wo de chese wo de beteche ne ma de awemeyi chese obi ya na odidi no me ya adwuma wo Sompa enu ani wo fro ka wo ntua wasipai one abu akoko space nie me na ya me yeso wo Sompa no o ade wuni me wo de be fa ofala enti ya mu nsusu wa na wiase no bibia wo ne bre na ban gu a won so wa ban gu adaworo ma bibia di nyansa eto ho ma me na etesen pacho nyame adu akofa kesi yense akoka ho asem me ho ya ma me ho ye pa ni e fro say pacho me de ajoa Vic uko mu na atwitwa saa no me sem papa we de ba bi hima o ni simu gire so papa na de wo me na ye se na e benada o na ye dodo we da na nso so ye kama wo hwe ma mi se na ni ko mu atwitwa ni simu gire awon fe na bi didi bi achi ba bi hima no ewi oba mi nti o pacho wi mo sem nyina ne se meni nuanom na wo na me papa asini fie wo konongo na me de metikumase ha na me papa wi ko be fie nsoni nsese ebedi afisha da no o kan na we yaye na we yaye kira timi de koto me papa na kase odi na ade nim se so on frank kwala na ka ama me blood asin mi enu ti ase anya dwuma wo montamo a me de won beba TV station ni nahe be ne busumi mienu so me nkwoti am papa fie no o makwa akoton na dwapade e wo konongo enti dana no ho anwumle kwasi ada busumi ne be na wotwini ya me tsate di ase no e ba ha ti di kwasi ada na menua kito odi machi e frem se o makwa akoton papa fie no mo di memsika akwa akoja media o me 100 million enti no o di akwa akoja menua kito ba akwa efe na wrama on di osu adwuma wo konongo kongu station hono to wakana msama jaja kasakra jakasi mama ibija mukura ne mensunu mamete nti memwa ti ade chiye no na yabusu ya pani wono 47 ya danse ye frɛ no fasamwa me frɛ busu ya pani no frɛ me ahemache be ne kobo no nsia no ka chere se ya sisika no ye che de wo de bro wo so wonye na ade nti na so wonye na mso fe obi anka nchem so akoton papa dwapade na me de so mo na ato dwapade ne de ya me de me no mo na dwene
me de me nya me adwen se me den meton go baba no tiase wan kan tem se ye nton na dwapade e basa na modin totoye ene papa mu ye den e ba ye ntem yeso ye jama me nsa me ni me nuanom ye me nsa ana papa kwa me sunu ye atwe ena kujo omso no ye nan ba ko no so de vic ono afirim omso so ye se omso aka me nsa ena rama ni oni aketo na friend Belinda on de ni hunna me ni bibia akola no de sem te bia baba ye osinta ono so mu ye mienu omso firi pemenase ana Belinda na firi mu fie mienu ni ya eti se mo kwota adwapade na se me nko ano mo fra me mama ne de a ene me ne mo nadwen efie so ye to na se mo de ntutu ya da ba ye nkola ne ntana ka de mu yie ne ka adwapade no enka mo hwe na se nka ene ma bi nkoyi a o efie ya de flat ya de amahan ya ni hosika papa ne CBC nche kro wie ya nto aso ye wia ye sa diska ni bi ma me de me hunu bo me ha da okumase nkrofo de a wo mo de ya dwapade go na ko de 2 rooms so a 15,000 ebi kra de for ana me boa 30,000 ebi wa 25 aha sa wa nya ne fokra na che ye ma wi for de 15,000 12,000 13,000 sa enti sa na tie de ya adanti na sa ne ma we ni na ma ante wo hwe na ke assess bi ma ka ho ka ye de kakra we ni onwan benya mo de ebenya de papa ni sisi honom no we su no nwan so benya mo de so nyom de na se de obi antimete nam no asoma se ni nwan de mahanya na de agenia de eden ye to kokwa ni nyina na ye di penti fie no but ankwanko ba ne sa me papa no so ti ase no wan kan kire me se ne dwapade anya den ye nton eti enam so ma me de yaw me ti asam na de kye no a me fro kakọ ebusia pani won mo adanse 47 a sankale 47 ekor ho kotie na numu asem me kwa me papa no di na de enso ndi numu he wo mo ko mo frɛ no busia pani frɛ no so ndi won kobi to won de ne bla dwapade de won press mo mo nton na ya ne ya pa ti me kwa busia pani fie no ɛna no so kyerɛ me sɛ wo frɛ no wankɔ ti yɛse me misi me hia me sika de de me meka no obeti ntiro wo de me misi ka no no de ala kwa akoto asankar bank a wonye de woni ye this wo hu de be si ansa na me sɛ na frɛ nkwala no bo mama ne sɛ ansa na ya baka bibia ma bibia si no pa no twa no ye koton se anya den anton anya sa makwa kugu sa papa na so awia gede ama ne sama no ma yeden edi ga be kwa yeden makwa kugu sa papa na no so awia gede ama ne sama no mo yeden edi pa ko wo no mo efie no makoton no wo papa ne kanto bia so bia nto fie no na me me kan sa na me di ja ho na me koe ti me record me papa no na me record obusu apani na me se ma record mo wada ne journalist e pa twa na me se ma record mo anu wo se hai no so de fakọ baby a wo be frem bia obusu apani no wasem no me ba ti me firi ho na ma me de me ba ti me o frem Monday no ni fiada na me call 47 ho no e ti juada no se na o pepepe na me so de bedan kokko se chini na nan kwanta bisa mo me di ma asem nyina e meto wo manim ti na asem beto wo manim no ana mo no we conference call we di shewe na we di shewe papa kwa me de she kwaduro nko a na kwaduro nko so to papa so na omo frɛ rama de omo ti na nkasa ti na kwa se ya busu ya pani no me papa no di ya de da no da de me ka just daddy so phone no nkasa ko so unka ho bi omo frɛ no di odi ade de so ontimi nkasa onka ho wa mfa papa ni wa bedi ade na e da na enkwada si gina ye se ye kwa akɔtɔ ajapade a wo mpɛ sɛ obɛbɛ mu mommy sa no ka ho sa mani mo hye da ye sa de eti tam a mo frɛ mo wie no ni 3 days time say si mi frɛ le so kɔnje ne de sa mi ntimi nyo mo hwe bibia ne ho be si ade no patwan eti won so kɔnje ne de ne kyɛfɛ wo ma de afa ti abusu pani ba hanma na nan kwanta bisa mu bisa no e ho no be ye den o dan o bedan na de say me ko 3 days time ana me papa no so ye den e beje ne de da dem ya so kwa so ko pasi soja man obi afro wo soja o 47 wo da dan wan sibio abusuafo fie no akotena na sabi ya de enkuko bo kra de wo preso amenkwala na ton ene kwa na ya no bi fi kuma se ko me ko do bi fie wo no wo me ko so me yanko so ene wodi ni pancha na nsa na ho ayeden afro no enti na me tia me so la me da me na me bomodin ha me dan no so ati ase se de be ya me ko machi so a me nya ba bi di me try de akwakoso eno so ne ya ton sa na se me ko so ma me mende nti wo mo fra no ma yo na echina ene e be ba be hia echina wo ma he wo manim saa babru ba busum na te sɛ sika de ko mo giye no kukukuku ya mo yɛ sɛ fisha da mudi am de 1000 beba mi am beto plastic church e problem say 24 e wasankal sɛ me
plastic chairs makoma akoten me ankasa metum tomato na na be 1000 aba na wo maka no mo so mo de aka soso mante wo hwe sa sika do wo mo gye na bi no mde koto na nim guase o mo de bi akwa akoto na kodi afisi ada no papa na mo branch sa achini sa na mo papa na nim ase ya memne dai o ma kodi papa afisi ada je se from bia o ma fa bu anya dai ama mo de mo na na kwante bisa from bisa o ma se mo be kan se ai bibianu wonso a bibianu wona ne o ma fa bu o ma mo amekdia no se chese me bia ba akofo me dance fo ne mo ti me po ma dance ye eti na me so mo hu se mo so mo ya ade ambeti ma bua me akama me ti na me dance no ba ya o mo bia ma ha o ma se ma dan na te sen bracho ya dampon sen ne wo e bracho ya dampon ahodo me ensa anso wa ne se flat 3 bedroom bracho na toilet and bath and ne eti he e wo kongo habitat ewo kwan ho ana say wo eni akire kura ben kwan bracho e na o maton ne sen 1.5 billion yes di pa na betuam 1 billion ne kura na ati no sunu mo no na bosome me ensa 3 bedroom what the 500 million e be san ba me ba 3 bedroom no ba wo si chan me ba 150,000 me bracho maton ama nipa no me bracho e na nipa no okay so obi e paade e fo ato because 3 bedroom apartment na so obi enya abroa na obi se wo ton ne boy yesen a 150,000 Ghana cedis na asase na mu yesen enti o moto enipa dodo se na ya apam ekoton ne sa me bra papa kwa me ne ka ho ana me ko dwuna nko na me di nachi na nam so de papa kwa me no entam ngo ti ese da no mo yese papa kwa me chete ko dwuna nko se ene wa hwe yi a wotene ne sa won so a ene 40 days kwa ene den entubusia ento no chese ko dwuna nko se papa kwa me ko papa tu aton ewi ase na kwa se obi be bread ne ti pempem no oja BBC wa yanom na yese ya de enfa ye ti pempem ne enya bie no nipa na chi ne na ye ne edi bone enti papa no de ajapade ne ja mo masai pacho odijaya mane ne mani nyina na odijaya mo yesen se ya kanso ya miensa papa kwa me so ne atwe ma kroma do bi ya hodo miensa enti na se ma me ba miensa ma na ye nso no me pacho enti na se ye beton ne ache pacho no bi age ne de me pacho na nipa dodo se na gitu mu se ye nton wo mo nyina na ko chesika no wo fie ba so yapani no na se ye fre ne se wunuanom no omu nyina te ase se japade ne ye nton wakwaje ne de wo mate ase so okwo mo jo mo de no mate ase wate wanya ne ntie se ye ton ye no obi a share no sense 100 million obi a de fre ne se 100 million 10,000 chile ne nipa ne se wo de 500 million no bosume mi ensa de ba be kan nti mu na se omudi kan je 100,000 pacho aburo di amanfo obo aburo ya me akwata fisha da na mu ni yo maji ato amu ni obi afisha da ye to na dwapade ye papa ne kwan kan kem se monton ade akora ye me yakora timi sunu no na ni kamafo na me dia bedam no pamcho papa no so your headmaster my lawyers advice your headmaster ni emra yemfra busu apanyi na ansa ni emusem headmaster mo e wasanti a chimbogu krona ya tim ne de eche se de bia ya wu eja ejapade ya ne emobo entimi mi sei no eja ade a ya wudi eja me ha me ho me no opre de yi me ha me ho di because your ya na ode na de no se ya de ko na ye yi anko no no nko nso de ko e na anye yi enze sei ma me adwuma be na aye me de maso mutum sala na jodo nko emo no me ni fa no me se na me gina race cross na 100 million na wo de no wanye ma me mpe adenti chese enye sika bi a se 100 million enye sika media no medini na se na me se me ha da akura se ma me internet me ha da fi me lu se ka wo de opese dan na wo ho ya gi idea sibia ka wo ye de siesie fi na ka adwena da oba besi atrim okona chi a okoda hin ewuja panyi so wonfa yo abusuya ya fra abusuya panyi why na mamenka wo say 21st clinic nkwa na ye the sciatica expert wo kromu ha sciatica no de bia mi kire mu kire wo say entini bi e so oto ase honom na e fa wo sire mu no e sha ase ese ejeje wo a e chenka ya ne battery nye
was park enye so enwom e betoto de a kire wo no nya nika etime pa cho ntena se ema ya de brane ente se mfa wonko hyene nso se wiase nyina 21st clinic yen ne yedi mutintima je ho abasobode enti wo de brayen a ye behwe na yetu ase e de ama wo pa na ho atimi ato ye de to ncha ya de biada so Mike no papa am wa ha o mi wa na me pa cho mpomboko na mi ado yo ewie die facha me pa bi ana wo ya ade akura na mehura si mfimfin me pa wo chew me din de nana Yaa Serwaa me ye aduma o Sompa TV ewie wadawro ma nya asonfa ma ye kakra sem bia ba bedan ya amfra anyi mu nkiremu a na chese ye nso so ya mo ye homoden kura ebi kan wo baba akoma no ye fra o sei From Sano Munani. wo baba akwa ado ade Vic ado Vic eni ye te ha yenke bi nhemu kura wi odi abedan ye say ejapade ye dan pon ba ye miensa 3 bedroom apartment ya wono mo papa ewudi eja wono mo abusuafo binum aya akwa akoton 1.5 million mi kire mo ene sika no 150,000 ono ko nyo so onim bra saa adwen ne ko so a obi aba beje saa dan no sese ye mo so obi a chefa nso so e 100 million wono no enya hwe fama no na ebi kan mi bisa wadawro ma edan bi wo ho saa abusua akoton mi ba so etisa o ma pem ka ma mi ma ba ho ana mi ka to mo se mi ka to en pe bo ni se ata na mi ro mama me de so na mi ne ko na ni na bi sia aha o mama me bla na ka ya ba ho enti me ba bla no ni ti mi fi mu ka kenti mo wa no mo ta ko mi an ka chan se si ya no i ni ti sa da no na ya kina ni si ni bi na so ko de na mi ase enti ye o mi ne sia me pro yan ko mi na ti me ada an bi ya kwa ya ye di ba ho enti an pa mi ne da no ko bi na no so ye ni ke dia so ko ko no en mi na ba ana mi faccio mo senti sia no big adi ko ma fi Sompa yinti mo frame ya wada na si pede ba ko ma mi faccio se mi me da ni sia do mo bete bia no mo mo so ati pa ne ni sia ye no mi dia mi no mo ka ye no adi o mo ka ja nse mi de mi faso o mo ti nya yi bi adi ni bai ani ko la ni na ti na ku sia president aso de mo sanka ana mi kai mi kai no o ma mi ko me sigre ti namba no so mi pra na bi na bana mi nya ele mi wo na wo ti bi aso kra wo esugba no mo fe na mi kan se mi ti ya no ye mi ma wo ani de mi mati ani de mi sa su ne se mi ha e am pase dai no o papa no mu ye no na ni ya bisa prenya mi work in social security ni bia che kana ma wo na de mi ya ni se mi afani wa ni ma mi ansa ti mi mu bia ba pani ani bia jini no ani ka mi ho ani yin na ko court ani ko waki ani ba na mi ye che ma wo ba ana mi wo ma no be ka tem che e gan no wo mu ni bia jina wo ma ya ti ti sa ne che bia wo so ye enyanu miensa enti wo mo tiri enche edan no so me di enti wo mo beton na se wo mo no papa dia wo no papa di dia wo enti wo mo be ya e bi yi bia no enti wo mo fe wo mo e ma miensa ne mani na wo mo fe mo so mo ti ase no beton dia mi problem enti wo no mo na o ba o yi di no ti fi ho no ketwa no ye pe no ba mo pe mi se ni mi no mo na dia o beton dan no no so beton no gante 1.5 billion. No, so yeah, I'm dia sama ya ready dia. Iki go ni ka je na mane. Ono wanya se papa bia enanto amana nkalare no mo dia. Ana mpa ame ya mi ko enu ka ko 100 million e 1 billion e ba na mi chema wo. Dina ono ni dia 100 million. Ano mu bia se
on fento into me from the two na say you feel no ba na me jaman na me ho enti ni na ne no so on the oyi na won pese se be to na enti o fe mi se o ba ni ha ene bi fa ni na me chi ni nyina mi chi ni na no se ko de ba radio so ana di ko ko na me se me da go yo o di ko ko tu o di ba radio so di mi and SMS enti mi de oni anu ayi ni ano so on do tia na o go de ba ya mo premium bi chi ni chi o ma samwanu mi share center ọmọ mẹyẹ daniel mi ní nkọlá ní nyina mìíràn nkọlá no so ama mi fún mẹsì brẹ ètí náà nkọlá no baako nọmba paapaa mi nọmba wọ ẹhọ no ní nka mu yìí nka mo pẹ nkọlá na nkà yẹyẹ conference kọkọlá na nka mi pẹ nti nkọlá no na ẹma mi fún mẹsì brẹ ama ẹkọ ama mu ama ẹyẹ ama hɔ mímí de mímí ma yẹ ready ẹ gbọ́ mbẹ pẹ mbíà ayẹ ready. papa yɛ da se papaapa sɛ wɔnya yɛ ho abotrɛ na enkomo ni nyinaa mu no ɛyɛ mani gye ɛyɛ mani so sɛ wogi tu mu sɛ woni abusua panyin ɛno kyerɛ sɛ wona woda abusua ni nyinaa no sɛ obi kyerɛ ana sɛ wo kyerɛ obi no wɔn kɔ soro ba fam wona ayɛ abusua panyin na baabi kakra me di yaw kakra ne sɛ abusua panyin deɛ nkwadaa ne ni se no kora sɛ wɔn mo papa na abɔ ne bra no wasi dan papa no woni hɔ enti baabi a medi yaw kakra ne sɛ wɔn matimi decide ɔmo ntimi ɛnka nkyerɛ wo sɛ yɛ decide ɔmo mo na ɛkyerɛ wo sɛ ɛna asɛm na amaka yɛnya asɛm wo ya no pomasi brɛ ɛwɔ no mente aseɛ because ɔmo kɔ soro ba fam ampa wɔn papa na abɔ brɛ si ɔmo dan nanso so wona woda wɔn mo ano enti ne yɛ bibia ba abusua ne yɛbusa abusua panyi wada woro ma wo yɛbusa sɛ ne kora enti wo mai ade na mo ka kyerɛ yɛn ehia yɛn ne kura ya no ko ti ada no na se ka mi ti ko so mi no wa na ka ke bia na mi ti ahun ti na mi ka se na me no mu ti ko ti ada me ti anko aso de mu bi o mu ye ya no so kura no ka o mu fa fun ti mi se ke bia papa ya ko de wa ti mi ama ya ko le na mi ati ni ti ye ko bi na so de mi ti ko mi me dan ye ka ta ka ko na ko ti ada de na ye mi me ti anko o mu bi ti mi fro mi na mi so ma se da te mi ma na yi me pe obi a ti sa ti ku si sa na ti ku ti ti e ti de ti ya no o de mi ta mi ya ka me fro wa ma se ka kwa mi ni je ni number to wo studio na o di ma wo pa ni number wo ti se mi ti ya an ka mo fro ka kwa mi no na ka o no fi ni mi na se asama di ko mi na ka no enti ko mo ma di na ka mi no mu na mra ho mi de ta bia wo se mi bia ya te no abusua panyin ma me ma assignment bi ansa na ye dawo assignment am pesa de ma wa wi ni say fakura wo di papa na de no say oni ni ye free na amenti na abusua panyin we de wadaworo mu fa cha me se me bisa wo won se wo ba ewiase ache watete se ya tonton adan hodo ni dia fine na 3 bedroom a wadaworo ma ya 1.5 for die abusua panyin ni nti bi da enti na me hu ne se wo so wo kwa decision me pa cha decision na mu take no so wo ho kwa se wo ka cha wo se emwa na so abusua panyin asa wan kan hwe na ma ni impression awo ba cho na mi obi an frame an ka ya che ni mu ma mi chi so ya mi wo chi no mi ya fo bi ba pani
ana idijina ye because ko na ni wo wa ye yo ni ti ye yo ga wo ma me na wo no pe ni ani jo na no wo ma me no pe ni no jo na no e ti ko na me ta no tra ko we ti bi ya e ti me wo me no me ka jo je mo ni ni pa me se ani ko ni ro ko se ani obi a ti ni ni am pa so so ba na me ko se ye no obi a ni anu me da so bi ni to bi a je ni Obiara jiri esi eka me ba bi dia ye plan so me ga no ka tete onu de no ko ni so better online no no kwa ni media aka mami musa wasen we ansa na ye ja papa na afem de ne last assignment amano wo no mami man ho na epanyi ne me bra na me di na chi do wo ne nya fa ya na me ne ye fine pa wo fro bo amane pa so an frame mama adenti Debbie, enye wizi. Friend ka bibi ankyere ma. Wan friend ka bibi ankyere. Ubisa na se di ntina eko say one ka ankyere. Obisa. To September asem de ba preko pe no. Na me ma duya mi se. Ene o se mi di kan kobusu epe ni kobusu ma te se ono na frame me do adam. Me ka se me nyisika. Busu epe ni na frame me do adam. Tisi kwa frame ya. Na ba kobusu ni kan fi do di na de. Ina mo fun penifo na ni mo ansana. Enkola no bibi wo ha ma ye Debbie, adi bi a refri ase. Unya panyin no na ben pa oben wo chen panyifo ya bom din. Enti wutimi bi se o mo se adenti ne motimi asigina ye kakraka bi atisei. Na minya no wo na wo da ya no wantimi amoya mane. E pa cho ne bi ma friend em. Enu so mi say question mark kakraka wo. Enti kwanto bi sa mesrew. Minya no minya panyin mo mpane number ne yemisa no. Ansa na abusu apanyi mi gya wa mo akoi me pa akyɛw me de ade we gya na afi me bisaw time a wodi mu aye be ma yen me pa akyɛw odi papa na de no ai me pa akyɛw sa ɛdan ne ton wonim ho bi se ɛdan ne ton no wonim ho bi ho na mo ko la ne si omo ton efi no na omo ebo si to omo ton fi no ono so no ono ka se se wati wan ta si bi ono so gabe ti o na o ye yo o ni apa o di tipo ai du di ade a se bi mu no o ni fi wa ne ka ja be na me mo ma na ne mo ma ne no o se o bu sha pe o di ade no so no ka ko la ni ma ni a ni di ba ye mi ta se an ko na be ko ti mo ni ti no mi ska ko to wo te be ko to han ti mi sam tani na naka mi do bia ya o ka to mo ti mi ko ma no na ka mi jama no be wo no ma no ka se mi se mi fa no ni ya mo jama no no ya wo na de no ya mi fa o mo e do ji ade ni de e ma no na asam no ko na ni na apin so mo to ti en ku ti fi ana pa wo no so dia e so mo ti mi ko ma no me ko yi ba ntia me de ni na ma no abusu apanyi me pa akyɛw we de wani mu a mabusu ya no mo nhyɛ mmerɛ bia senka rules and regulations yanke wo book mu ni bibi sa ho o we dia rules and regulations some asha mra na nke won krata so a abusu ani nyina edi so no mo ni bi sa ho ana de mra abusu ni jisu de o ye de ya abusu bia e wo no ketu ya wo na na so e benti ana wo abusuani na abusuapanyi nipa wo hye wase ni mom eba na wa betoto wano na wa behye wa adwena hwe wo wi ana wo sa piepia de ni kwan sa wo te ase ekura wo pe sa wo te ase de enti na wo sa eba sa Medase memo adwuma me pesa oboa me na me nu onu nyina ye na wiye ni se so ya wo ma o
se bi odi ade o sign ne wono mo nkotena se bio na fe no saa edan a maton a entwe ye mo nkonkodi ho nkomo bio na fe mo hunu emadodo a ti ase ese saa dan wasa moton na wasa moton ne saa abo no mo ncheck na mo vote wono mo ebeti ase ne wono ma omonti ase mo ma ye hunu ye wi ade oto dan na so e begene number ne abusa ne say edan ye ton 1.5 billion 3 bedroom a ono so mechi ma kire yen me da ase me se champion nana ya me da ase nana ya ye de jawa na ye de aso abusia ade ye nton obi asebi wabɔ ne bra na wawu a sebi ode ade agya ne ma no saa de ne ye nton na ya se enhye bi o kra na mo pese mo nyina mo yiye na mo ton efie no a se enuafo ni nyina wo mo ehia na yibi se obi adwen na yentimi yi ba ko enfiri se nipa miensa de o mate ase na mo na ye mpanyi ya mfani se em se o ka no kure won te ase na sam su ye plane enti wo nim se oba enyema enkoyi enti mo fa na chi ya o mo yes ade na ya me de se wo gira pinti ese won pre na ya yanka mo mo tia se edan na ya wo mo aton kono wo asante achi kono wo yo enya akurasi yo kono wo pa edan si kono wo a wo si ye yo bi ma nitim how come se mo yo ba nitim wo di da ba ma hi wo di ma hi me ti o ma sese me se champion kwada ne do so chen dan no meti asiesa but the first motor 1 minimum ekomo e de mu amopentensa no kwa entonchen enkwana do so chen dan na nya dan na ye che ne mo ebeti di ama han anya sika e di ayebia kan sa na mami kura ka so ena dan so ba ko so ati no ye si bebaabie e wo pot no akasa so ena pot so e wo ho na ne am ya ne se papa ni nya na ya wo di na chi no wo ye head teacher awa ku school ya wi ni ma ade na wo no so wo si fi ni bia entika beto ejen also retired soldier no teacher ni ya ne papa kwa mo ndo chira di obugu or headmaster me pa chon wo so pa say soldier ni say nyom na si na teacher ni wo ya bo ni be ye pa wo ti say na ya wo mo discuss na wo me fiaba yo wo me fiaba 1.5 billion ya consulting lawyer ni obeche because some ade na some to ne say me dia ma me de lawyer ne kura konkon ho ne se abusuan panyin anya assignment me refi ya abusa no se daben na obema yemu ayeye eje onye sa assignment no se amaka na so mama omo ho kwan se wo se lawyer tworo won na wonum nyina ko chi ana obi ya ne friends womia no watimi aba ho no ba be kan chire chinchim nsa agiska ye ka o se kai na je se wu na bisopin na ya wo ye no ye ka o se kai kwa ni se o se nkwala ni mu enti ni abusuan panyin se nkura ni mu no omo friends om ko cheskandi okobi akoji okne share ni share wom me se champo ni share ko na ya yi o se enkwofo mi ensem bi e kan se omia sojaman na friends e kan se bi teacher no ene busha panyin no so se bi nanka enye sika na omo pa nkwamo mpreso enti omo preso na ya ko to ni ejapade ya se bi ye bi ka papa ne daache se papa se si efi enu ena che se wo mo apreso ama mi so anche na dwene wo mo fa ekomi so ato fi ege wo mo anya de ti de ya de ani se sika bia ya wo bi agibia no mo pento ko pense tamo ya kan se adwini nyina be ko benko ansa ne sika no wo beto na ya how come se wo to na fie na wo say 1.5 billion no the friends 1 billion bro no the machine nyansa na de betete ya kan se 500 na nyina wo so matiasie ade na wo nim scam na ya on ejapade wo nim scam ana na ya ejapade on ya jini ya bi aka sa ya ji ejapade na ya bi aka wo ya abro se ya sasa eduachi abro wo ya mo de gu papa na ni mase if papa no
Chese kan you feel on 20 ko mo nye bi enfa akọ ene na. Enfie so. Enti kan mo bi gist ka kakra ko enti kan mo timi. Me ti we me se champon ejapade ye pa. Ye mu bi no. Plan na ye bi ti wi ase no. Eye pa se be ejapade. Na nso so ye be ye dia ye nsa be soso. Se fie ba ko na ebesi a. Dia aka ni nyina no busuani ko ene ayi investors nkoko ho. Wo investment firm bi ewura ho se me nana meti ase Yaa Serwaa ate ase no o diska bi bewura ha se kona ne me man nkoko ho because abro na bibifo ego ye tiri mu a ene we kuma se fia hodo atwa ye ho ahia hede aye nipa ni wo a one ye nyeska ye renovation da ya na renovation no eno ne da nchen ye be san de abayi sama wure mo ba be ku nipa ko ye japade ne ma be se wo mo all because mo na ma mre na mo fra mo ho abusuafo wo pese mo bo wure be se ne ama wo wa na bi ntana ya as wo se na entwe yi ebusuapɛ no wani na ebusuapɛ no da ni ama nko yi ana eniafo so no me ho se won pese won papa di ejira wasase ase won hu ye no nwa yo mudi ne ya ando me ye dis ka na otu me buso me ase dis ka na otu me lukra we is ka enti na ya mami mene ne ya adwe ekwan bia ye nam so ye mprase be ye adwuma bia on fa so no fa mu aye mra ye ansa na ne lawyer be kasa sa maka ne ehunu se ono na busua panyi na wo ye no enye bibia ena no to fie no so hold on any fa ya ba ka number afre no okro ben na ya si bed a 3 bedroom e dey 1.5 billion ade afford ni beko nipa beko prison eno ni beko prison kwa beko prison na me se champo mimi ni mobi a wo kwoto waache na wodu anopa Saturday anopa tututu waache ya ben wono na first customer wo twen say ye beti ni waache ama no wo gina wa na police for buy say beans ya waache wura na de eye waache ni wo ko wiai obi wiai no beton ye den e man ade afo no no enti e ba ye na waache wura asoso hu say police for gina wa wadwane no wo awu tobi no wo so ye wo dey responsible and accountable e so na ni mu wo he enya waache na nka akoto adi na ba say na fe de wo court akoda mu enti yemma ya dwene nya adwuma ne yenya abro yenton ne nani yenni yedi anasa de obebo obra no wawuko ye ne yehwe akire ya ban na woso obitimi ne niamma epre japade ho pre fine standing fine titiri no ofasefo no ye pre fine ne ye pre esi ye benya no mawu enso papa na wu o mo nso o mo nko papa fie so nko pre bida enti na ya sese no ne ye mesen aye ni say wo mu nya ba be show fi ase ama ya tra ne see ye twen kwanta fa na ma ye feedback na bibia fifi do ombe ni wo nso e be hia na ne wo kan bia no nya ye kuro akwa etimobi aka no kure ena no enkan de amike ena so mo send footages ni bi kura send me asase a chese wo maami ete 2 years no watonton asase na ton bi ama asori mu ama asori fo no so asi abronsan enya agora bi asi so e de fan ma fitafo maami ete 2 years e na yes connection no a police for be ma fe na o frefra broche fo kulu o mo se asase na nsa bi da ba bi me ton ne na china na mache dadaada fe na abeche Ebusuan kwape ara resane apomuden why madawo ma 21st clinic nkwa na sciatica expert ya wo boa ye maamenom ne ye nananom wo boa wo no mo amate se ne ntine esa omoto ase be fa omo sira ase no adwo wo no mo nti wo kwa ya obi mu wiase yawo eya aha wo ya bia hunse ohun to okura e ba ne sa enko ba bia Fabra 21st clinic asoye ne ehwe ne amoa sanso na yade ahoduo bia yade bi wo kura ni din yade wo ba yade mfidie behwem na ye hunu tuase yade ama ya massage ya wo ntan ko bi ye bi sanso ne twa scan adawroma ye hwehwe mu ayi lab ahoduo ne ye be ye nya se oba ya ne yade niam esi wo so ni boni bia ye behwehwem ansa ne yaboa ma nso hu atimi atɔ me pacho wo kuma se ye we hwan overseas ye ne Sompa TV ewo dan krom sanse so na oboase nso so ye wo council quarters called junction enkran ye wo dome market sunwane ne nkransa tachiman ye wo ho ji ahomai na ne ye ni nkomo ne ye moa 0249 311 311 0249 311
93.1Fm. Achadie soko promo me pa cha so wonte ya me sense su bio se enna wutu susu se okoto ka no we no achadie soko no wura mu a wonzu benya ka de mama ho atopa san so enna obi wo ho a wo pese ototototo ne niam ba ko mienu bi se ye TV microwave ni nchanse ye de no aduane no me ma the short way obi si no shortcut to heaven oboa achadie soko promo no was shortcut here de bema wa wuntu sika nwu kura eti me pa cha odi ehia ne sa obeto promo tomato mix gino pepper and onion gino jollof mix otomu bia no a ebeboa ma wanya akwanya de ewura sa draw yi mu na nso watimi akwa akodi achade a wo hwehwe ka ne nso nya ka ehunu ye SUV aha eti no wan to bia na esa wa ye ho ni nyina me san ka obomoden neto promo tomato mix gino pepper and onion neto gino jollof mix yibi wo wi a you phone wo hwemu a numbers bigum wo you phone na abo *844*99# *844*99# obobo de hwemu a wo be wura draw ni mu fefefe na won so wanya akwanya akodi achede bi ehia ho tago herbal mixture ene ne capsules media me see your friend no mafie nyo efie bi wo ho a eduru ba bi age yakọ fire service for no mo di nsu abegu so na eja nto ho ni nyina na se niama nkoye wo dem ne mpa so beement mi mo ne ho moden na ade yi ajojo ayeso kojo ase kontomra akaja ye mremremremre esa na obe so atwe na no sepo ne buafu beement mi mo adwuma eba ne se ya na ya oba nso so wuni atenka tago eba me hya ne capsules ye beboa opa na won so ye nunu a watimi asre infections ahodo nyina tago eba me hya ne capsules me ka wo se etu ase ama ahoto aba entiji ahomai na frɛ yen edi kan me se ka wo se ba bi etu no bowura ho na benya bi ato wo nsem bi se bi afrɛ yen 0243228296 0243228296 RSYD no VG Studios yen ye de ade a ye de camera ye pan ya ye ni yie enko ba bi mo bi mfa nkɔhye container mu mfa camera mesi utu metwa mfonyi a ebe wi akire na otisi fom na hwɛ soro so anya baifo mpa akyɛw picture bi wɔ hɔ a wutwa a wankasa hu sɛ wabosu okura asesa RSYD no VG Studios for de ne de ntesa mo de no correct pa HD ko no mo nya wadwuma mawo san so na bi a wo ware wo pesi ebe twetwa videos no ne ade a ye pe ye ni yie mo so amoye skit mucha podcasting ana mu yi sini ankasa etwa nyum videos no mo mfa na wo mo na mo wo sini twa ho akade nyina da effect ye de to sini eso sini no eye kiko an wo no mo ewo ni nyina jawan crime Mala Mabase off First Kokoko Street je ahomai 0574 715 778 0574 715 778 OCP Ghana Limited one mobile na akuafo nyina bo se sanse kuani de enka wo ani so ade hunu nsa wo de ade be hye fom na aba na ababocho na botom nsoso ayedoso enti OCP fertilizer ba ye na ma akuafo no eno ba ye na so se doso se wodua niam e bo hye fom se wodua niam antete wo ho wodua atoso de ani nyina no ye ho fertilizer de bedom wo ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina no fertilizers no mu ahodo a obowura ba bi eton agrochemicals ya ye be yi wakoma so ade de amount watimi aye kua no agimu abaso bode kai say OCP fertilizer de fertilizer papa Roman father drone apomudin Roman father drone edru a chesa no odin na obi edi ho adanse Father Martin Seba Misha winya num bi avia mitro challenge kokonum bi obi wa immune system na ye weak titriti ye tete ni stroke ku no honam ya honam marathon so pressure ne diabetes ku yen yade adane chronic ku ankro ni twi no twi ne brofon so de bi ese we se chronic won so se ku ankro kwankro yade na te san kra wonu Roman father bro Father Martin Seba Misha bedi wa kagine mu ama ho atini abaye wo ba bi eton no obowura ho na nso won sa betini aka wo de ji ahoma bi ana ho hia nkyere mu 0247 919 122 0247 919 122 Gino hot pepper powder ema nyina si yei
Gino hot pepper powder ba ya ama ye duane no ano aye ya siwa ye meko wom enkwan ne so meko wom saa ne ama me boso meko ni ho anya de na meko ba na wo de ye manenye Gino hot pepper powder emu oda ankasa pampan boni bia so ni akire 100% natural ye mfa meko mpro ye nye da bi nya wo de ni bia ai preservative ennim saa so na nchine ne MSG ennim eye purely organic enti pebi na fa ye wunu ane na wura enti mi so hwe so fam enche wajapade wofa te say the edro no Ghana kwase abuo no afutuo na ade ma ye bi ma ye o ma adwene se o mo mfa no ebi ye nie enne bro so na fa media beshim na say no ya ma ble adai Oba Nkomo no areho na asefem se enema empe panyina wabo ne bra se ne din ka ati akoko asare so teteni ntia na omusifie na omu veru awo se be ye ne din pepa nti panyini bi abo be wu mamudu aduasa ne mma no mum ye ne nkai dum ana ne fie ye ompanyifo bebiri wo kuru mane da so bo omu din ba se ye hunu omu fie a ye opanyina yi na si se fie we na akai no ehunu ne ba papa de catlas o se catlas ai ne bani o na akai no nanso ne mma no nheda mpebre ye nuanom bi tete nuafo bi mpebre wo bobra no wa mobi ntunya wuni ade ni di ade pe bo se ne di aye ntun ne so obenya ne kakra po wo be sem ndi ye se won hwe agire so the confusion bebe o montem se obetoto aso no obenya no mu chefan adidie na wo bisa se wa wunu ya wu ye de wadi na de na kakra utimi ye wo se wo ton yi ekena wo de ya wo se wunu ya de wunu ya wo fo di ade no wo ye be ye wo dana se ansa ne ye no dia ade na ne wo wo no de di no eno na bibini nti ase sebe emma no mpo na aka abom se beton anka wo na wo so okonkotene se da bi mema mi nua na chinkata ese mu wo busu afie bi na mu nyina mo kwa aba na ye se se panyin menza so mani ni ese mu to fie mu wi amontam atete no afo bi akobo ne se nya yie bi na besi enye wadi bi a mo baba ye dene na mpokura na mu ton se simbo na se mo baba bi am beda mu ninti no mu bebire diska be ma no mu ntimi ma e ba sa na ye pam mo frifie di mesre madawo ma mu nkodwene ho mra bi ni ye hunu se panyia di akiregi awo so omo setia so omo antima anton ne ye de wa ye sinua ajabi wu ajabi tiase na wutimi ton de anase na na omo sene wotire gyen ana no de wotimi control ni manyina na wanton no okoye wa bedi ade anka ho na ye gidi so betuma we na ji wo de wo so akoto wo so no kwakwa ye muzu se bo pressure se embeche ska ye ba se ni de mze o mane nyesa na ye sa wo ntumiri kankeka ska ne mom no onye dan ni nsi ho ye se onua no sama egura mfa nche no na metu onipa a wote asefo just David wuye no de ne ba solo ba ye solo be di ade solo so otena se da kura na ne wura ho ese pa solo so otena se na ne wura ho na mse pa solo adai na quotation na ka che o se ma wura ho ne me ye unyina se me ba bewu onipa obedi ma de so obe ye okwase a amanya nsani minim eno so ye bra wa bo bra na wu eno na ahomti no na solo wo ajapade na ni po timi kum na ntwe nko 1000 e de bo for de do wo ajapade na sa na wo checking na jise Uncle David if daddy you kono wo timi de tire ja mi solo ma ba ya memu atebe na mi solo mi koi why na be ba maji so obe ye kwasea so obe ye nyansafo o se ya do de onim e bi pa na wo se nne yesi so aye bobere ye dwene ho ya hwehwe ye busua no ye nuanom ne ye no ye nyansafo fa ne fra won krata so wu awe na regire ba me onipa won so nkwase asem so nipa mo obi ade ye na de so wu no obedi waji a wo kura wani gisi wo woti ma pe wu foforo za wu because won ze wo koye no wachi no wonya obi a wagina ekova chire kama eno ne efre no wo dada na yi alata fonzo afa na dada eba sali die kwa so ne aka chire wa woti ase ne wo ne wa ye japade se furase hwehwe wo fa asefo mu unuanu mu no munyai sa akamfo amamre bi na onipa ni wu ayese ne na chiri banie nto na wo so ye na ye ne sa chiri ba gimi amfani ni ade wo fa ase aye ni tiri ho akuo nti ayinfo be bire ko man fi o magimi because of say na aduru ne so ni akuma ni nyanza chen no ye tire no sa na adwenye ona mantebo nya tutuase wa pega ba de gimi nko a ye se aduru ne so ndi eto obedi wi agimi nko a no de ye kromo ye bre yenya isa de no ne yenwe ni bo sefata so obetimi adi ne bra ibra bebre wo koya ko betuma me na chia ye kama me ka se papa watimi awo mamu a wawei na ne da mpo ya tere utum so awe so abra bom
no tima ye we kakra siwa anka da chi bi e be body di aka na sam ma betena si di on betimi di bi aso form na nka asem ado o man ya wanya kakra ta fre no a wo se ya ton 1.5 billion na mebre mu abusu apanyini kakra na nemma mu ade ntia na obre mu omuso enyeyi ko mi fie abusu apanyini o kase no ano yo wona na nya ade na hu bi ato a wo bekọ nya se wo kọhye mara akọtena na nim se membene o untimi nka njire no wo ba kwazinya me na akọka wi agire na na ze hwan se wa ka asem me na onya adwene me ma me ne yawu yesi yesie ne sankole ene yesi da bi obedi ako eho so ne edi kontin na akonya ono adosu apanyini na ye hini na ne ye da ne ye kosie ne ho na na so wo mpre wo de wa triase ye nsie ne ho ma me yakodwa ato e ma no akodwa ato apacho akatiri wisni aye ya fe no agye mi se de ya fe de yenye ina timi do pe eno ko se nya hwe se mo kan mu nyina mo kan de ade mba ne ma wo mo se mo abusua nyina so bi ase me kwa ye be se wo betimi edu ba bia eno na ye ma mani gye se me ma me ya igbeni eho no mo ko meeting a se nka se ne akwanta bi sato wa ntiri wa fudwene no ha wo ya akra wo so wo so ri gina bedwoma wo nsa gu wachi yo na so wo ba asante a ba bia akwada no de ne nsa go kasa ai of I am fadi o kan ye yi ka bragro ese wo fani mwa kwa you get over no this year nim hwe no wetime tia fo ma obo sa awro woni ba ni magu ase na wo ade a wapini ho minima abusua me se de omusi kali abusua panyini fa se mu fi se mu no mu fi se oni kapre no odi na enye ya ma ni because unya yi obi so ye abusua pe na na no twitwiri fo ma ogura ni ma se ewie ye fere papa ya toto na no aye ha eye radio ni nti ofele e wo so wo ka bi ba to tin so afro mo mu mvi no ye fere ye mu no ana ono so pe na abasa na kamini me ba hu ana mo fa se bia uni eduwa di na dia wona akoto mfie wa de na aba kire mi nyansa wona aba kire mi nyansa ye fie ya mbizo so sanse mu no so jama da ni ziwo wo se obi aye din na obi asuro entimi nim dia busu apanyi onyine nim kire wa mu ye na ade e ka no ebe me na busu apanyi ye na sibi no atima se chi ni pa ka no kura kire no onye da ko basi ada bia be si papanyi e ba ya ye fre oni afre wo no ana yanko fre di odi ade wo ni afre wo ndia totoa na nkoyie pe wona nimguase no beba bebo nti wote ye nka wo hwemfa ne nansi fam na asemwe ho ye mpe pumasi bi mfamra na emma ejimi nso me de ya na emma bi wo gre mo wa papa ade ozi ye nton nkwa abonte me kwa de ye nton no mampa nimfo wo mkamudi nyansa se ye che na na nso ye asase ni bi de ani mu nti mo obi angotena fio ye mfama han busumi ye 300 million na start twa blog yade ne saa ne yenya obia de aferi wo de ma han ye wa opese money ye ni nyina na ya na nche emwaye ana de yenya ne saa na nche ye ne wiye ni kase ton ebenya sike mu oduro na obia timi de ne de ayade no ma prane na aye fe se no ye ba che ya de mo pe de nipa baako abegina no nti nei pa ne abrabo ye ma 100 million wani agi wagime wo ton waja pade akwaji 100 million abra 100 million mi egura me a enkosi ani 50 to ebesa ye kura ye ma kura no ye mfa nya hwe ebesa eno kura dumpa so pe mema tura kama wo boutique coat kura coat na 50 million nim na over Ghana ni ye kuro bi a wunya nya hwe kura wo de Canada yeti ye de Canada 100 million ne bra yen a ahye wo hu eti 100 million money aje live for kura bande wo dia se wata atene dia o gas atene dia obi tete ama yere tete na tete na wo de tete na ade ka negative na goton de di ni na wose abran da wanya hwe kura dan ni na ho sesu ampa ba fie ne si wo no ndi ya na nya akono ye be sere omadi o starting ntususu yo na scam ye be jeje ni akoje dan na si wo me de man no to me mire mu no me tia se si amnya ka mu ameda be get for the free through heisi no se me VH we mbeza me ton se papa lumba ye odi afa 500 million bra ma me america me de be kwa akoto ko pe bia ba ba ji pass VH ye ton 7 billion but meji because yes ye de ma me was meji obi apem faso but on function team say am fa yi ndi o be sa de aba fa yi no de onye achinye ne asa de akoto na asumdua ba papa edi anya ne sa no munye o masumdua na yesa da wase papa and birthdays ni wa yemfa phone lines ni ntumu na yetiefo nso ne ahwefo nka bi na nsem ni bi wo ho
edi Ghana ni ye di abro na free eyi mu 1930s mu wonom ya adwene no ye di abro 2026 saa de ya fa wo so mbe hye dakora kunkum bi wo na ma mi kura waso say five na waso mi ai Mami musa na asem wofa mami musa na asem se na ni eden pa mami musa na asem enya agro agusu abetimi abanko nkomonim 0548931931 ana se 0551931931 0548931931 0551931931 mami musa wa ben ana me ba say you what ya see ma pen pa ma pen radiasi nyame nhyirawo pa sa waje so sa na mi bisa wakoma to yem kakra makoma nyanto meyem ekopem san ansa na wakoma beto kopem se o mo baba nu o mo be kase sika kro ya gege ye di pakro sika mana e dan na esi ho ye nyina ye ntena se asondwe mu ye mfa mahan ye si bi nka ho na ye nyina na adanti na ogusuan akwa se won kwa na de wo vision adentra ma me sem papa no ono so no camera meba ma me nkwa homa ne so mra sem papa no hello good afternoon eh 2 and 1 yo just upon patrol me ntio me kasa fi man poncho ba I ready and mo chuma yo na case number no le mo bu se poni de presi ka se poni kasa na mitiani was so friend one man e na na shia ye e mu jitu na bu se poni de me fan se o shop se le je pa de na ma mo ka mo wo bo se kwanya se ni wa ma mienu na pa ye anamba ko dia but sending na ya no cross ya to ya papa japa de me wuni na fo ye nsu esu bai ya papa japa de me ye nyina ya ke ndum say ya to na bu shepa na on tumi ka fe onye so a wo ye panyin ti wo se otimi ka bi yo betimi a kire na ke so ame de ke mi susu se mo ma ne wo ho ya patin kwa na de chenchina no mo so mbato a Abusa fanyi die woni se bebre because one was shot na mamo. Ba mo ache tumi se ye beto na mo miensa ni wa mani nyina ba dia. Me dem susu se abusa fanyi ni die oni se ke bia ho. Be da mo. Me so me da se. Abufia wo so de ne sen 0548931931 0551931931 0548931931 0551931931 Mr. Jampo now so can be nana ya na wubisa sister yi asim nana ya ni papa homo ba bishi ni nte ya me kasa ni se ni no tama emi bi du ya na se ni jira me papa no na me akura ketegete enso mpanimfo aye wo abusuo no mu no nana ya na wo kan ko betimi aye ni bibi enso so no wo mu ko ba bia wo mu ntimi because ka tro mo se papa ni sama edi machi wo ntana ya friends asante bibi wo no wo so e jira sa no papa no wo prince on beto ne na de so wo papa ne prince to me awo ho no ento mi bibi ye anana ya anya se sa ne so mo ya aso dia one be from wasamadu am ye diasem ko so magu papire ne mas o captain to assistant director o wa Santiago achim aguhidiem no corporation aguhidiem krachi ni Mr. Lawrence Kwao obia ni no krachi ni ati na ya pese ya ni say defe till the pension pay 700 million and buy na so ana je obia kwaje ne de 70 million and ka omo boy no court ka omo boy no omo tifiri na 900 million na no so court na tika ka de da no na busia pa ni kire mo se okodi ani mu ma omo waki wie no aha na no so ya tifiri mu sa omo tete ma ne ka 700 million ne che 70 million 70 no kwa ka ya wesa ka ya di besi de bia kan we bati we akwaje ne de horror wo de ko me nkwankwa tie se media de akwa akwaje de odi machi no ma me so mkwaje de 70 million se obi a chene de ko na de so mo de adwene bi ne omo tiri se papa de kwaje pa de enya bi kan ho na nke yemfa mahan se de be ya ye ntam tete de nyine be ye kro omu ni adwen sa. Hello, good afternoon.
Hello, good afternoon. Okay, mama. Mira me pa cho mi entie wo adawroma. Wenti mi anyina so. Kafra, emse ne line bibi aka no. Kafra. Abusu ya me makeup yi. You need to shower. Makeup yi a ohunu se de bia me ka che o se me eyebrow elegant beauty or toma me no. Wo pɛgosi a yɛ mawo ɛyɛ ahomaso 247 eyebrow ɛne achie ne yaya ama me awia yi na wo hɛ eyelash ne nso so a kyɛ sɛ woyɛ mukuyi kura na abɛba nkwam ne nyinaa no ɛyɛ elegant beauty ne nsa no ɔbaa Joyce ne nsa no ɔfɛ awia yi wama me ho ayɛ fɛm ayɛ dɛ ɛba ne sɛ abɛɛma bi wɔ ɔsɛ nka ayɛ me yere na nka minya wɔ awia yi a kam do be kati cake pa no mabobomu nti wo pese on ho ye fe na tra so wanya appointment bi usika bi akodi ba bi ada be kɔ no mfo anim sa ankobra ne anyu ansa na wakɔ sɛ ne ye be ya odu adi ne die nyina be ma wo ye wo crow from traffic light odu crow from traffic light a wo say elegant beauty parlor ɔno na mehwehwɛ no sense ɔno ebetimi aye ne amadoso ama wo so watimi adi mu ahoɔfɛ ne ye toa so a nti awia yi me nso Yaa Serwaa matoa so a me ho ayɛ fɛ paa elegant beauty ɔbaa Joyce me da ase abusuafo dwumadie wa wani tua dada Sompa Nkomo kwanta bisa betena se bia na obi tie wo opese ode na asɛm ɛdan yɛn ɔfamra medan yɛn ye de yɛ ready amu ntina de bi esiesie ho ye make up betena ha yɛn yiska free tinkwanta bisa obi tie wo a can be bitre na nefa number ne to so foma na me da ase mamentia atiefo ne ahwefo awia brei omotu so mbitie Sompa Nkomo na omanya blede amaye se utie yana se wo bibi hawo bibi eteto oba woni bibi nipa bebre atrase aye ho sama omodi awu ye ho poster kra ye ho poster so mo poster na so ya na nyefe sa o betra ho de me se fo ase me da Sompa Nkomo ma entrama lo hunku nyefe entrama lo hunku wo bibi ne hawo na eteto na se wonte ho ase a o de fo ase na be da Sompa Nkomo na wo number it na frɛ ya bi tun wadi Nkomo na me bo a chewe 0509 438 507 0509 438 507 and as 0509 438 484 0509 438 484 what is the chichi kura na office o pese obeda wo de bra number na hia wunya number nko a de a ekwan be fa so a enu be di Nkomo a obeba de ewo yenye ho wo de number no ya kofa bidi aba sa wo de number no to number no egudan no na wo ene wa yenye na watina wo be hia yi number na me bosu bi mu 0509 438 507 0509 438 507 0509 438 484 0509 438 484 mo ene yo abusuafo sabre ye bre na ye be mi adwumadi mdi ho chia me de ma wo mi din ede nana Yaa Serwaa ai wo frɛ me Mr Queen so a eno nso so metam so nyame nhya ye nyina se ne ye je bre ne di dwumadi yi akiri nyame adom ochina ye san ede bebre mo na nyambo ochina nso so no krobi nso so asɛm a ye kenya ye maame ba ko agige di abro no ye di videos no beto so amwa hwebi sabre ye braso ye dawase se na wudi ye chi ya na wini o for my chedi sako buy any promo pack of promo